lada poya soy skolar bat ka jingete halor ki kam nuklear hapdeng kari Iran bat kari Amerika nakalyang kari Israel kala ban leg bom no shisnon yaki jaka shna nuklear jongkari Iran kalat jongka jingsha hiartma kan kamlong kabala banja lada kari Amerika kapoi syaka jingyate bat kari Iran kabomla ban penduk lut ya uranium jongka tei kari ongka khobor jongka CNN ki jingte bat thamai balalum daka Amerika ki peni bakari Israel kadang penkre nakmda ki jinghertma ki bala banja hagi jaka shna nuklear jongkari Iran layathu ka CNN hakasngi balang daka bakado yaki katu keni ki he jongka US ki batip ya katika jingtmu jongkari Israel katkum kilat ajingtip ompat la bantip laki bor senchar jongkari Israel kilashim yakarai kabashai bat kadon ka jingya per jingmut hapo ka sorkar Amerika bat karui Israel halor ka tega jingtmu henrei hato kita baro kila ni emban cialo ka National Security Council ka embassy jongka Israel ha Washington bat ka office jong menteri rang badu jongka Israel kim sim laju bab halor ka jingkerbat ban ai jingmut ong ka tenat patai khobor ritos ka CNN daka bakado nakatelong khobor kabatip ha ya kitnat wadnya kala pentip baka jingma jongka jinghiartma jongka Israel ya ka jaka shna nuklear jongka Iran kala kiuba ha kini ki benai baladep katkum ki jingtip laban rap bakalat jongka jingsha thombor kan kamlong kabala banja lada ka Amerika kan poi syaka jingyate kular batkari Iran kebomla ban penduk lut ya uranium jongka laban rap susu ka telong khobor lengba jongka CNN kanika kaipot kawan wat hakapor baka sorkar jong presiden Donald Trump kadang pelong ya ka jingya keren bat ka Iran kabatmu banyo ya ka jingyate kular halor ka program nuklear jongka hakaju kapor kam haswa hakasngi thoding unong yalam baklidu jongka Iran Uyatola Ali Khamenei ulakan tho ya ka jingdawa jongka US nakamta kateran bahkan sangeno ya ka jing penerus pa ya uranium daka boong bakilong kibab palat put bat kibab pensngosi kumbala penpau dakilat patai khobor Donald Trump ulak rensyai balada ki jing persang bania soy skolar nuklear kabat thamai bat ka Iran kim ulong ubalakre ban perkhat ban le daki kam sipai hakaju kapor labu ru ya kapor kabashai hadu katno ka US kansa hakamit jongka jing yakren